ناوەندان و بەهارێ لەسەر ڕەوشە زمانی کوردی و فێرکردنا زارۆکان ڤیدیۆیەک بەلافکریە ڤیدیۆیەدا زارۆکێن ji هەر چار پەرچەیەن کوردستانê hene û her yek bi zaravayê xwe behsa zimanê kurdî û fêrbûna ziman dikin. Zarok giringiya zimanê dayîkê ji bo xwe bi hevokekê tînin ziman û dixwazin ew jî weke zarokên xelkên din bi zimanê dayîka xwe mezin û perwerde bibin. قاشم دلزمانم ای پاره زوک جانم زارokna zimanê Kurdî pir hez bikin ji ber ku Kurdî gul e. Zimanımı çiyanımı biraz bikim. Tezli kaçık gülüne kızarıkla Kurdi bileydim. من کردم کردی شیرینه کردی قصه کن زن زازکی زاو şirin ez zimanê xwe re zêwaz kirin. Ez kurmancı fikim. از گلک hez زمانه خود کم لورا زمانه گلک شیرینه Şerine hoşe zamanı Kurdi. Bê Kurdî jiyan nabe, zimana me Kurdî ye. Em jî zimana xwe hez dikin. Zamanı Kurdi şirine. Ez bi zimana xwe heme. Hevun nazoca zamanı me biraz ve bay bay. Xendim bu Kurdî xese. Zarokna pirtekên Kurdî bixwîne. Zaman mora kadere. لسر وان ویدیوین کو هاتنه آماده کردن هفکاری من ماشاءالله دکاک لگل سروکی کوملیان نوبهاره آخفیه کامی بنرن وان چاوا افکار انجام دانه و به چه رنگی خواستنه گرینگیا پاراستنا زمان و پرورده کردن زاروکان بدن نشاندان اف یک جالیه نوبهاری و اف ویدیو هاتبونه آماده کردن نوبهار سالین دور و دریجه خدمت زمان کردی دیگه گلک کارین هێژا حتا ڕۆژە ئیرۆ ji بۆی zimanê Kurdî kirine em binêrin ka ji maşala dekakre çi dibêjin. Dema te baş hêvîdar dema ku dibêjin cejna zimanê Kurdî helbet yek ji wan saziyên ku tê bîra mirov jî ew saziya qedîm ku bi dehan salan kar dike nûbihar e weşanên nûbiharê ku hem de hêla çapkirina pirtûkan da hem de editasyona wê de hem jî mesela kovargeriyê de û gelek aliyên kursên ziman da bi her awayê nûbihar hewl de ku zimanê Kurdî di nava civakê da di nava rewşenbîra da di nava nivîskara da bi awayekî ve jî ne pêş bixe aliyê akademîk jî zêde derxe pêş ew dîmenên ku ser torên civakî hatin belavkirin ku ji heştê û neh zarokan pêk dihat li her çar aliyê welat û diasporayê zarokên çar zaravayên serekeyên Kurdî bi zimanê xwe roja cejna zimanê Kurdî pîroz dikirin ew jî ji aliyê komeleyan nûbiharê ve hatibû amade kirin nihaz bi serokê komeleya nûbiharê birêz Osman Aslana Orrame mebest tawaya ew heştê û neh zarokên ku we roja Kurdî roja zimanê Kurdî bi wan da pîrozkirin da axaftin çi bû? Spas ji bo hatina we xêr hatina we em dikin û vê roja taybet jî li hemû milletê xwe û li we jî pîroz dikin. Yani her sal herkes bi şeklekî cuda vê roja taybet pîroz dike. Lê ku mesele ziman be lazim e me re henekî êdî cudatir bifikre ji bo Kurdî ji ber ku paşa roja Kurdî girêdayî bi zarokan e. Me jî wek komeleya nûbiharê bi hevala em rûniştin me got îsal em tiştekî cuda bikin bira wek sürprîz be û vê rojê di hêşê mirovan da bi peyameke cuda em bidin yani. Ji ber wê jî me got eger em qilîba zarokan amade bikin têda zarok bipeyivin ji xwe eger zarok tinebin wê demê ziman jî sibê tune ye. û bi vê niyetê me jî ji çar alî ji her derê dunyayê çi nasê me hebin çi nas tune bin ji her kesî me vîdeo xwastin ku hevokeke du hevoka bêjin û girîngiya zimên nîşan bidin ku ziman nemiriye û hîn di ser zimanê zaroka dewam dike. Bi vê niyetê me ev xebat kir.
حشته و نه گلک گرینگه چما مثلا نه نوت زارک نه سال چما حشته و نه از دزارم طبیعی البته اما اشکره بکه که تماشا وانجی زارم بله ما جبر کو 1932 دیا کووار هوار جالی جلادت بدرخان و اول می واحد دست بکرین و درونشتاندن از زمان کردی دا با الفابه کنه و استاندارد بوی دا رولک گرینگ دیلیزه جه 1932 حتی نها 89 سال که ماجی گوت یعنی ام 89 ویدیو ام بکشینن نه نوت با وک وگوت نه زیده و زیده هاتن لیمد 89 هادا قلیبک چکر و یعنی جوانا ما نقاند و هلبجارت و ویدیو یک چکر دا کد هش مروان دا جی هم اف سال بمینه و هم جی با پیام انزارو کن باش وردیتن باشه نها ام هنه که مشاره خواه برفراتر بکن دما کو دبیجن زمان گلک گازنن کسان هنه دبیجن زمان ده حالاتک ده چه و نه بخل که ده نه یاخفتن اون وکی کومله وکی وشنخانه وی کاری دمشینم بیاته کی زده تر کی جان طبقه جوا که خودیل زمان درد که اون محافظه کار خودیل درد که سکولر خودیل درد که کی دولمت خودیل درد که هجار خودیل درد که نها ده بازار دا کی زمان دمشینه زندید که yani şa rola heri mezin agele yani be embejin komele u be nerin u fikru embejin saziyen usa tişt yani em çe rabin runen bejin em zamanı ha peş va bibin u tişta bikin ev xabat cuda eğer de nav millet da jali millet ve zaman ne bikaranin u de taybet ji zarok vi bikarninin zaten ev xabat valaya le yani her qadin civake hemu saziyen kurdan لسر و کدوان هیا و دخابتن همو کیماسیین هفت تمام دکن جبره دا جسیره دا ام بیجن هر کس هر عالی خبتیه yani oldar be anji kesin çapgir ben anji cuda ben her kesin ام بیجن خادیه برپسیاری و مسئله کدوان تیده هیا جبونه و ام و روژه همویان را سپاس دکن و پیروز دکن yani ام نکارن تنه بیجن yani آمه هیا آوانتنه تشتکی وسا تنه یا همو به هفراد ماشین. باشه زور سپاس کنم. سپاس خواهش. برز عثمان استانولو سرخه گشتی کاملا نبهر را سپاس دکم. وکی کویج گوت زمان نمال باوت تکسیه یه همو کردایه چه چپ گربن چه راز گربن فکر و رمان من چه دب بلاو کی جان زاراوید بن بلاون ج کی جان مذهب ج کی جان اولاد بن بلاون دوی هر کس لوی زمانی خود در که و داکو او زمان با پاشاروج انج رابردیه بمینه